o te whatalawhantu le po i manamantere stantu no le ko tātou tau no mai le tātou programe masani o te tonga mena tupu le nei Vaiaso. E momo antu i tātou telefou mai le whaamisinonga e whātau sanga ma le ono masina u whapena na whaasala i nei e le whaamisinonga mawarunga se tasi o ta maa whaasfulutu sanga ina ua whaamao nialona morianga o le whai ainga whaamalosi lea i se tene i titi se fulu ma le 5 tau sanga e iai o na haafianga po ona mana onga whakatoa. I whamamonga le tua le leon ta wai o le nei tene i titi se fulu 5 tau sanga sa whapena na whaamalu se tasi o waita ele le lato waki anga i se tasi o fia pita iane na ui ane lea o lo whapena na tua ia ma whaasalaina le whaamisinonga le mai ai o ana ngā ruenga ma le whātoanga lea sa whapena na i whaatino ai se soli ngā tula whono na ioe ina e lea tamā whaasfutau sanga lona mōlianga i luma le whaamisinonga ma ua whapena na tui nā tuai le whaamisinonga whātau sanga ma le ono masina e nofo salai le whaipuipui o leo whapena o na mōlia mwhaasalaina le whaipuipui e iai lona sootanga whaale ainga i le nā fia. I leo ngā tutono e le nei Vaiaso sa whapena na whaatino i naim sa wali ai. E se tasi o whaamtonga i la tau sa whapena na tu whaatasia ma ta pena ina. Se saini ngā 5. E momoli atu ai se whiau ina ia whapena na tā fia o so whainga Israel lo whapena na whaatino ina i Palestina. Lea na whapena na whaatino ina le nei Vaiaso. E le mawhai o na hawhio ane se suia le malo. E tali e tusa he peo na ipo kalame e whapena o na taula, ma taunu watu lo maa mauta o na malo. Sao no se tasu tama ilo ia sa whapena o na iai le tāpenanga ma le nei wha moe moe, e tusa ma le lua Vaiaso taluai awa le io o le Vaiaso le nei ni whaatino ina le wha moe moe. Sa tu ina to se tusi, mo le whainga malo, ina ia whapena o na awhio mai se tasi, na te whaatino ina ma momoli atu ele saini ngā 5. Inisio tātou tala, ua whailua se whina ngana le Presidente le Uni tangata whaingaruenga Samoa, le fionga seve saina Tommy Setu, e tusa ai ma le taua fia ai o le whanatanga, o ila tau e whapena ona ilo ina le tūlanga o lo i tutongi o tangata whaingaruenga i tutono le tātunu, me se langa i company mwhaaptonga tumaoti. Whailua le Presidente le Uni tangata whaingaruenga le fionga seve, e ta ilua tau sanga ma tau a fia lea whanatanga, e ilo ina ai ma ta pena ai. Ai sona whina ngalo na ia wha leo ina ai e le tūlanga, wa te tau ona si tia le 5 tā la, i le i tūla pole, tutongi a mata lea. O tangata whainga luenga i tutono kampani manis ma whalaputonga, e fua lea i le tau o le soi. I leo ngā tutono e le nei Vaiaso sa whapena na whaatino i naim sa wali ai. E se tasi o whaamputonga i la tau sa whapena na tu whaatasia ma ta pena ina, se saini ngā 5. E momoli atu ai se whiau ina ia whapena na tā fia o so whainga Israel lo whapena na whaatino ina i Palestina. Lea na whapena na whaatino ina le nei Vaiaso. E le mawhai o na hawhio ane se suia le malo. E tali e tusa he peo na ipo kalame e whapena o na taula ma taunu watu lo maa mauta o na malo. Sao no se tasu tama ilo ia sa whapena o na iai le tāpenanga ma le nei wha moe moe, e tusa ma le lua Vaiaso taluai awa le io o le Vaiaso le nei ni whaatino ina le wha moe moe. Sa tu ina to se tusi, mo le whainga malo, ina ia whapena o na awhio mai se tasi, na te whaatino ina ma momoli atu ele saini ngā 5.